Kumana na mbua mbingila yende na ukose wa andumbe wa miongo mwanza ni maminete utiwa ni dhayo. Vande ya Kenya yu enende kaunti ni ya Masako ni makulu mesuwe muno na kwebeta isione ilasi na muisyo. Witano ni kumakwe mwandiki munene wa kaunti ya Masako na kitale James Moya ula walesi ya kanasilikali ni kita mawala ni umaku tedhesi andwala makunikite ni mbua ni uneni ula wakwa chomba uniwe ndongo ya ala ainge mungene ya kaunti ya Masako Nicholas Nsiokavala nake wakulia enende maeke ya kithangathi malelo ni mwandiki wa Mavoku makaunti ya Masako Daniel Mongela etuelezea mbeange. Dr. Muyanda Mukindane na andiki Mavoku ni walesekana serikali ya kaunti ya Masako niende na kuikia mawale ni onde maudhukumi makutangi ya andwala makunikite ni mbua uvindani unda unya uitano kwa asiai na ene ndheangi kusubia siana sikathi musini na andu kumana na mutu wa ukila mbusi vindani la kwena mbua nikienda kutangia mathayo. Ngwewe ni gavana witu etwithitwe na incidents yana undu muna. Our governor ethiitwe on the ground alidite rescue teams na as a result tukaokoa maisha ma andu aingi muno na indi chauwetanikana andu maitu methe me warned tafadhali vala wona kiwu chambia kwimba usini ndukatate kukiluka usu carelessly na ukona uteshua tafadhali kaboka koma ngaliko ila uwe kuliko kuhatarisha maisha mako na indi kila kingini alama tuye pakube na mbusi tafadhali muikatwae indo cienyu pakube na mbusi isu kana inywe ene muthi pakube na mbusi isu ketumi nundu kiwu kula kekuma kutonya kuwa ngale cia yulu kiwu ugeza ubindu kachuso iyo sene na kuyazia kuimbua kwa upa ndenja onemwe kuma yukuendea nambe twithiwe twisi kana serikali ni nenganie meteorology ni nenganie onyo ya kana vena a very high likelihood ya mbua ino kuendea for the next probably even a month kuma umundi kwao no seo ndo maito twisubiane na kibuki wevindani unake ndongo yala ingi mungeni akaunti ya Masako Nicholas Nzioka ni wakulia ene ndi alama yilete sindu mitauni ya uvetilia kiuki koma vete na kweka ulinda metao isuila kutuma kiuki sila malelu ni na kuwete wanangi kwa munene wengenda unyaukani kwa ene ndi alama na mutu wau kwa kithangathi malelu ni maumano na mutu osu na ilisekana kuungula kwa kithangathi lelu ni kukutumite malelu manangika na maundu mandamuka kuendea na ukukoneka muno especially akui alame okuwa kithangathi tukuwe ikithangathi kula kwa ile tweke usemba kula kuunde wa lelo olelo ile tutemie tukathi ukulia muthanga na tuikulia twikito form galleys na sio galleys isu nisio siukweta kiwe kisembete kikakuwa siana situ uwa kuima kithangathi twimoputu into notice tumuye kana kithangathi tuikuwa kulelo twikuwa ko ya usini kula kithangathi kethwa alange na mekuilela structures ulwa mitao ya kukuwa kiwu kecha storm water na mo neto mukolia kwa ndaya mumye structures isu nikenda kiwiki yake isela lamine kana kike isela kula kitaile kisela kula mitao myake. Daniel Mongela, Mutungo TV, kumawa musikitini wa Machakos Prison.